I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Flip Driving. Znači to je nova igrica, pošto sam je tek sinoć ili preksinoć snimio. I evo je nova igrica, počela je. Znači vrlo je komplikovana, znači teško je pobijediti, vidite. Tako morate skakati. Ja sam uzeo ovu debelucu. Vidite, pokrita. Znači imam još jednog, sad ću vam pokazati kakav je taj. Eto. Ovo je najbolji skok. A vidim vam ovu. Recite vi kako. Ui puć. Vidite zašto je komplikovano. Znači mene je iznervirao toliko da sam htio baciti tablet. Znači bio sam jednom do četvrte faze došao i izgubio. A sad idemo na drugu rundu. Jebem ti. Vidi, ok. Ok, evo onako bilo. Ovo smo izgubili. Znači iznervira igrica toliko. Probat ćemo doći do petog levela ili runde. Ako želite ovu igricu, snimit ću video kako da snimite je. Znači, malo će vam izvući više, ali zabavna je. Toliko da želite igrati. Znači, sada ću. Samo da nešto kaže. Evo me. Znači, morao sam nešto rijeti roditeljima. Bože, teška igrica, ne znam već koliko je minuta igram, sad malo. Evo 3 minuta. What the fuck, kako? Skočit mi na leđa. Znači ne smijete skakat na leđa. Vidite. Znači teška je ova igrica. Jedva ćete je preći, ja mislim do jednog 5. levela. Možda ja budem snimio, možda bude druga epizoda do 5. levela, možda. Jedva sam došao do 4. Ali sinoć sam došao do 3. levela, a sad sam došao i do 4. Nisam sad baš ono, ali malo prije. Malo prije najbolje. Da,
Ho! Znači... Ok, to bilo to za epizodu, vidimo se u sljedećoj. Ćao!